Tested mic 1212 Mosonfo Madi nyina Watumoto the general aka social media president aka political general aka Kumasimeyo. O first time I hear me dwumadi atija ewo Watumoto TV a. Make sure you subscribe to the YouTube channel, no leave you comment, now share. Not notification bell na wo me aso ma me pa because I know anytime bia me drop video ebebo nkan no kama pa shane so say aboafo aso ba se me dan nyina me gina YouTube ma hu me videos KMS stabilities opedi kesi odi ne dwumade nyina wo loto agent or francho bronco junction o ye loto seller na wo pe agent papa ye loto agent na ye adwuma ne KMS stabilities aja kwato atwene because KMS stabilities ewa kukuda miensa o mo hye na chi ewo loto adwuma na ema ne hu yehu akukuda miensa ye ho amwa Mr Adams oni size ewo loto adwuma no saso na hot oni size and the almighty Mr Frank sa kukuda miensa ene hye KMS stabilities achi ema ne loto adwuma no etum pompa nti se wo ye ankran na wani giloto ho na hu kiosu bia ya twene mu KMS stabilities a kutwa aba homa me kama pa na ubon se fiti da o start se wutwa aba o ya ankran ko wutwa aba koma wutwa aba wo KMS stability kiosu bia mu no ubon se ensesa ko anasa wo ye sala so a ubon se fiti da o de o yakoso kama pa watu ngomo na se saso na Rogers Beauty Palace aya ho fefi e wa Francho opposite Secheria Bank enti oti Francho ne pato mu na ope ahonfe efia akodena no Rogers Beauty Palace kona mu sesi ho kama pa saso na prestige court ewo ahenema kokobin new site junction eho na prestige court wo bia ya ye ahome tie bia mo ye boys mo pese mo free na mo kwasha one side bia eho no environment ni serene environment eho de bia ni ho ade ngomo na se to betimi no boys akwasha one side betimi no girlfriend betimi no wife kokoda prestige court na da masepa me be mako he videos upon videos uni se Watumoto medwumadie atijan video reactions videos a abeto social media na so edi a kyerentwe no phone calls ne de ba me inbox so hwa ma moto ne nsem ko social media na wa mia wano na se metie ni nyina de mo ka nyina metie na me dive into the matters ye ko first video of Sarpong, the legendary Sarpong, and wife would not call antenna. Na say na caption it was say wife of Sarpong storms antenna. Tiwa is sleeping with my husband. She wants to be second wife. Ya kwa video ni message say. Nanyati they said me to a go tell me who say ni bi amfamen kwa go tell dan so ya Sarpong go tell me bi no amfamen go e enti so ya re mi ntimi ni ma na me pa cho mpna no ne ya Sarpong me pa cho dabi oboa mami on na be fa wo free mu krom sabetra wo mo chen na beboa wo dwom to adwuma no antena bi asembisa atena also na data bi krim bi krom de me ba ya bi tan sa mi bo ni ba no hostel mi free no no de me ba mi bo mai no wa ya fe no koria pia no ne ya Sarpong le ba mi krom se wi akarabo obo na ba o be fa me no mo de me ba na da mi abra na mbe fa wo no e na mbe fa wo fi da mi abra ba ye Mimi be man net here. Da be wo yale wo. Na wo bo shen obi animu ye kasa bo shen obi animu. Welcome back guys. Therefore me da say oje bre ko a video of Mama Tiwa. Tiwa no size. E basa ye ntonyon pa or one voice bi wa oni size. Ukotie Tiwa no di nkyekiremu bi eba ewa asemi ho. Therefore ana rehu pa say but focus bi say wo yare da ho no na be hu wadofo ene watamfo obu o so odo pa wona nete wona ne koba wona ne tese wona ne share ideas ubi bia onye oyirimpo onye o girlfriend ebi o wadamfo wo yare da ho na be hu wanim Sarpong de enye na damfo ono ne wife ne wedded wife a ona na wo ma
wanya babia mfa Sarpong ko wanya babia mfa Sarpong ko wanya babia me amfra Sarpong ama Sarpong be chire nsem mu ankyerɛw se antena ode na ba wiase ode Sarpong ba wiase na wiase fo yanya ne dai wife of legendary Sarpong ode kɔ hɔ no ode kɔ antena hɔ na so omenye de na ma hɔ antena hɔ yakɔ de hɔ utam ukunu utabiri ukunu sa ode ne kɔ antena na so de ne kɔ antena na mako sesi asem na so ma kɔ de hɔ anti watim de ukunu pa betena eye live program ye gu ukunu no mase bema ne mre bi wo se ona ye bema ewiase nyina amongst men ona wo choose no uti ukunu ona so ne be share ona so ne be like mon kwana nyina mo kokko spend mon kwana nyina bema wo fene se ukunu eri na asie ntia wontimi ntwan ma ne nsori mfiri ne yare yam paso mafie. Then you sit him down and that's how they abusua sit him down then you talk things abrani pa ida ho oyare nsem we kura beto mo nipa na wu ana wonu se nsema ekoso social media na so Sarpong ti obetima wu ana woni mana the wife of Sarpong obese okunu na ana dey na obese like dey na obese onya free dey wo ye. What do you want to gain from what you are doing? Dey na obese onya free Sarpong here dey na obese onya free tamana man no ehondo no tamama man nyare no wan kasesa bi oni tiwada wan fana nkwatra antena se antena tiwa ni mikunda emre ya okunu da ho a ohia omoa no ye wuye ni you know where your husband is uni maybe okunu da uni maybe okunu na kwato you know the location of your husband enti antena na akwatra no yenye ne de yenye ne de ma wo ho antena no na aka che so no solve issues antena no na aka che Ghana for man wey so no te ho no solve issues ana. Let's be honest, free say antena program ne ba so problem ben antena program no tima solve mo go fa bi mra aya ware sam na da bia mo soro amade mo kunu ko so ne egu mo ni masana program ne start ye ebesi ne program no aware sam ben problem ben na program ne tima solve mo ne mema ne ba obegu mo ni masiwia mutim ko solve aware asam no ofia na you people are not serious nipa yare da ho owu man no he's not fit, he's not well. Sarpong no like ne ho do no papa he's very sick onyam mo afiri onyankropon onyam mo afiri nipa wa they say no ba nipa ba so they say me bo Sarpong ire what do you want us to tell Sarpong dey na oba say ye na oba catch antena na bia so ye nye ne dey what do you want us to do emumpa wi say ye ba so pa di ensam wa how na antena so wanti man ka say oh Sarpong kura ke ba no busampacho ukunu no hwan asam na de ba hai me pa cho ukunu na asam na de ba ha no nipa bi betima fresh esi asam no ukunu nipa bi ntimi prefer inference asam no dia fine antena ntu ni Sarpong etinere na be kan asam no kire unimi Sarpong don't you know Sarpong etu uni we se means o be fa so benya Sarpong production management no omuni kwa mba so menya Sarpong one day obi bobo obi asumo one day obi bobo obi asum enko bebia because busan say nipa do saying ena nra omu hwe live program na antena host no wabusan say sa nipa we mu nyina no obusan ho Sarpong adofo ewom yabaha yenye nim daddy be free how but a bit act say omunim don be free ase we all blaming antena yenye blame antena babu sa say mama na mfana sama anka antena so nka bi yanka de kwanchi antena otini ba bi o ena mama na anka sa asore pam de na asama kwa antena ho ana antena na fa fonfra mama na sama mama ne mra ho yenye de ni ble ogu antena so fine wa anya de say wode Sarpong ira betra o babu sa say anyam bia Sarpong ira na mama na force de na kwatena ho. Was the woman forced by antena to go and sit there? Sarpong ira na ka so serious or a disgrace to womanhood.
Onye ni papa. Legendary ya Sarpong ire no omwa. Because one time who say oye ukunu baby oda at this time. Ohia emwa firi onyankopon. Like one time anwene say ukunu at this time nya no ma bi say kura na ukunu hia. Enya ntokwa bi say nya bibi say kura na ukunu hia. Wa anwene we unyina. Be ma won no woma. Odna betena na nyem bia mpacho. Ye wi asem no a. Odna ba ha wi no wi asem na. Oba say esesi asem na mo na. Oba so tane ya Sarpong kotena. O say enoti wa eji ukunu no. Enumgase obegu ukunu no. Enti wo expect say ye wi a ye fa ukunu ma. Ana wo expect say wo wi a ukunu no. On fa anije ene o say no nkotena bi mu. Ana momo no ana muro afim ho na. Ha? Ni be say mbusa ya Sarpong ire no. Say de oyi. En de oyi no. Obase o wi a ye wi bibia ye sade ni kunu ya Sarpong mana na. Ha? Ya Sarpong ire ne. De akwa ye okunu awantena ho no. Adam the day. Obase ye wi bibia na ukunu ho to no. Ya Sarpong sinda de ma. Ya Sarpong san fa nkotena nfie se ire ana. Enim gwase oguni. Wontima ma okunu plan so afiri ne yare yem paso amafie. Wa ma okunu ansoro afiri ne yare yem paso amafie o. Na asem bi waka. Ukunu yare da ho na owuo no. Ukunu yare da ho na ohiam wa firi onyankopon no. Na wo de asem we ba. Yenye ne dai. Ya Sarpong ire one try. One try at one nwene o masoso ho. Na me mpese ba betena se me kwasempa nwe me be kire nyipa nyansa ho. Aka me sumu say ya Sarpong ne ira me beka bi but what ya bet 20 metima ka bi bisa ma me na kasa kro munu say ni kunu ni ya Sarpong ti be ma me susu mi munu say ma beka asem ne bi aka ye no na say na me say ba bi ya Sarpong abo ne bira duru si na me Watumoto me duru hin wa brabom na ma beka na asem but sabi ya Sarpong ko ware oba o tire enti asem na beto ma enyine ka bi wanti ma nwene ukunu dia wo okro mu wanti ma nwene okro dia ukunu ma bia kan anwene da ache sesia na ukikam o because of what say akoma ni sika bi na sika na wo pa bia unim kwa ba fa fro okuna ma sika na so okunu kwa yare na se asama to na yakoche ni sika uhwe musai ani bre for my adai we ya obani ye die momiema no ka ya Sarpong na ye na ka obai yare da ho na ya Sarpong so na nam se o na yere ofo na chi kamunti bi da utie no ti wasem na woka na o chese maame no so kura no yesa no so kura ne ba bi ye ne de amafo fitani jem ati se ya Sarpong ni mu nyina but omo ho wa ati ko mana se mutusu mile mantena because ya Sarpong ina na so na firi ni fie dori amfa na asema nko mantena antena nko nka bi ya Sarpong ina na try wa nya de na whole legendary ti se like ya Sarpong bi obonyu mu sei want man nwene no ho tamna besi public tamna besi nationwide program so program obi ehwe well say wa ha e bi seri ana tumifo bi seri ana men tumifo abrabonum se kwa me hwe yo ba na neto because jak abrabo ye boy umo se bema bi ntwom gu abontene umo se bema bi yesra abontene na ira na mpana ana ko pass mama no ti mi hwe no mayi because ya Sarpong ko wa iri bia sabi niri ni wotira ngayesa ka oyare da hona ohia moa no ka yegu ni hu fin hwekai edini ye Watumoto the general aka social media president aka political general aka kumasimeyo o first time ni adwumade ni dindi atija has ye David into matters social media videos are pop out na yakọ David into ni akaya so adwuma ten komana se o ko another video we video of Kevin Taylor odidi Sako de iratem yanko video ni mazisi wofunu wosi bebre se de otonsuo e wasantase ka kire wukuru so betwa nwom Sako de ire wukuru nkwase estate no se betumi twagya tum don't be silly again next time we akora you are just a chicken o sha kitchen o chegi diaper na bofa otirima bekeka nkwase asem otota we use we ni use to kan ofui sa gele ya de tutum se alata semina we use the nim se eyedien Burkina Faso na ntwie bi no this colorful eyedien Mr. Bushia Sako de akware tifie no o chenji diaper na ebini abo afa ni tirim anu kunu kromfo na bodwe sa ponche bia ofri China Sako de 2014 15 16 eya nkwase politics. Welcome back guys. Okay, video of one guy our friend who Kevin Taylor odin komo bi about Sako de wife but let me be honest here
Kevin Taylor se nyina pa betu kwan akwa abrochire sabi akwotena abrochire adane agimifo se dia ene ka metena Ghana ka menkwa abrochire da because utim se Kevin Taylor wa Ghana no nim nyansa kakra utim se no ode bone bra kakra but onya full plane kwotena abroni krom sabi okonya broni abre watwe edi yen nti uti se nyansa fe ni nyansa de Kevin Taylor oni bibiem na mekwa abrochire akọware broni ba oya abrewa ana nada amabe wiase nyansa ife ni nyansa minya bibiem dia na mekwa abrochire okoyede nka betena Ghana sofa o because utim say Kevin Taylor abrewa sabi twena wodi nti na adwene nifie na adwene na ya outmoded na bema young boy a hu sisi hu so we Kevin Taylor hu sisi hu se ni tirisa media na fono se eyi ahomacheta bema kurukuru asa se eyi kushimbo no o se ko nya young girl bi na ko fitani jem teka ku abronum sa no nice girl bi na ko fitani jem na bema de okofa abrewa de be de wa adwene kra nya outmoded Kevin Taylor na adwene ya outmoded because of abrewa twena wodi no wasiana kan nyansa unim nyansa na akodu abrochire abuafunu pete ma ho fefo young girls or vibrant girls won ko pebi asiana osan abrewa wadwene wo tirimi nyanti na okọ abrochire akosan abrewa Kevin Taylor wa buapi kwa asiana nka unya oba se sakode ne da homache se ka ne da na ne sora homache anka obenya nyansa unse sakode onim nyansa asiana sakode onim nyansa anka betima bonyoma baduru se semre kobusa sakode se Tracy ahomache nkomo be na Tracy ni di styles be na Tracy yi no mpaso a ama sakode nyansa woni trim sa wetima kwaji beat kwa asia Kevin Taylor sa abro atwe na odi nti wo ba akokora nneoma nyina ya akokora level o fodo nto na obenya Tracy success ne nada na obenya Tracy success kra ne na jino twa picture da kwa asia jimifo Kevin Taylor osi so ne oba kama bia se Tracy ntwa picture da wabrabom oba ko yi wa bombra ko yi photo abom besi woni ehwem emro afon ko na Kevin Taylor ne omtwa pictures abo furu pete jimifo jimi jeje ntwe kwasini asia jimifo anya abrochie na onya kwa na konya broni ba abrewa bitwedi ya kwasia na ka wo ya kanipa nka aka ho ya mama mfama kurasini be ti se me amete of me free of so me ye kurasini hwini ho ya mama mfama makura be ma de otuku akwa abrochie mi ba wa no ho fe no sisi no so o ma nyansa fe success nice woman udi na tem nya otu se unya bibia nka unya bibia nka se oyida pesa na ba fantrim kwasia abrewa no kwa na netene kura no uzi onyida pesa ma ne mo fa netrim abrewa na one netena ni ba bia ye peche no Kevin ti no for pa fa no for e kama wo mia bi da Kevin Taylor wo mia no for pa ye no for se Tracy mu no for wo mia bi da kwasia jimifo asia no for ye se die ho na omia no for ye se die ho na Kevin Taylor omia Kevin Taylor misi umia no for ye se bankuda die ho no for na obi a oni abrewa na te de kwasia obede enya banku no for omia die ho no for na Kevin Taylor amia santi na adwene nyina ye nkwasia fo adwene na Kevin Taylor misi wonya Tracy success oba so na say ene ne dampama meseka ka so na social leaders mbejimi bie on se sakode wajimi da hey amanfo metie on se sakode wajimi da because of oba papa ho oba tuntum na hana fe kama ba bibia da na kwam asia jimi fo ema ho fefo a one sakode awo Kevin Taylor you mabra okura na so ni bro ni ba na awo no you mabra asia kokora fo ma na ma wo mgu abrochire ho no nei kurasini jimi fo wa ti ba ko duru abrochire akwaduro nti broni ba rewa na mo san mo na mo wotira kama ko duru abrochire kama nya adwuma mpeska ka mmerwafo na mo san mo mudi omo Kevin Taylor na president mema young boys mo tukwa mudi mmerwa Kevin Taylor na president asia yan kan ho sana wo jimi wa on say if I man ponten kwan chimi kase mienti a wasora no pa na odidi obi ko obi ratem na unim nyansa na Kevin Taylor me say Tracy success onen na dasora homache a mi do am say ka o ma social media mbe jimi da oba fe say Tracy success ne ho fe no Kevin
me se ko pay young girls na start say onu mo bobra obo so obesu enyansa obeja jimi na ojimi unya start say one young girls ma ho fefo so na o ma adwene da ho mo nya mmero na okra ka bi woni o yire no nkomo be na mudie obi o ya abrewa a o young boy komo be na medie ha shimifo sansani abuo bi sa no uti se swam runabout enya asam ne kaka Kevin Taylor kura so de Kevin Taylor nkawo ye de wasam yasam ha ye open free sa kwade ho no onsan ka ne na onsan ka china me ka chiro ne se wo pa attention pa Africa botewa na wo ka bote kura nipa kura mo attention na wo bo bi ti se wo be mo attention ko jim papa ya mo ni makwana ne yesa na sa kwade na nipa titiru kura mo attention na wo bo bi ti se wo ojeje ntwie dua bi mu mele tse Kevin Taylor ana sa kwade be mo attention ko no ko jimi ufri rante ya ufiti po ya wo on sa kwade wo hwe ni brother Kevin Taylor me se ufiti jimi wa tietem ye dede hunu dina tem na nse wa switch ko na yire so sa kwade inogo man you se wa jimi a kwasia start say wo fa young girl sa kwade o be respond o sa kwade one young boy one mrafo te omunya bantawo se wa jimi a kwasia nim na nya asam ne ka ke tie na ke ma mwo bi o ne de mo so matukwa no mu jimi kire asia omo shisha mu comment session asene de omo na jimu di ye tie de yanyimu ni nde jimi be ka ya dwan akire sia se zamana mani empaboa edini ya Watumoto de general ke social media preke ko massime ke political general o first time ni ya tutu jagu omo so no yehu obi a yehu we no see anybody obi antimi nya hwe so wa hana hana etene nobody go fit do anything just the reason you understand okay video of Jimmy phobia friend Kevin Taylor na o Jimmy a ya de na to eye ni order onti me Jimmy wa bi you get it sakode na kura na odi na ta that guy no go fit man you ko Jimmy papa o first time ni ana subscribe, leave your comment and share. I'm out. Let me answer.